Boleh. Tuh, keren ni mata. Cuma aku keren kau ni badan. Bukan kuit. Badang, saya siap untuk duduk yang ini. Dan kami sudah kami dengan pan kursyan, dengan kursyan yang nak skip, masih ina dua syaiha biju sinema hall. Ke pembangunan lah. Orang bawa berngam tu le. Siap berengam tu le. Memberngam nanti pisiwan support yang ini para kasih tu bawa. Kasih sian yang orang ini. Warna. Siap dah. Ini. Nak skip. Kur tepi tu kur. Melong hak aja nyepi dengan Nadia. Nadia. Kena lihat ikut ombak tu mau. Makasih. Ombak kasih. Ya, sudah. Kira dong media sini sana. Tapi wak khan ni le. Oh kan. Oh warna tinggi badang warna mentahi warna. Wah, TV sana belang apa? Wah betul sana. Kan tadi Masalah. sedang masalah. Tunggu dia sedang itu dia dengan budan teh. Warna Friday Saturday Sunday kan Kawan masih sonde ya. Marsni tu dia dengan budan dah melat. Pada apa lah ini. Siti juga aktris lejong teh. Stres mah. Pelak aktris lejong di Mansion. kan dilit lakur tap. Kenapa? Dilit aktris lejong belum. Kedai kita rumah. Tu badang kendiat. Ni tu aktor hang tejrong udah jadi todong pi pro di way ba do todong mentakil apau ni. Ye pisokum no ba perakur. Ne para ni hunman dah kira pi. Kajing pau kamut baong bapau Andre kawai kadai ka abangi abangile ekonono kamut ngidi bande madu komersial kan. Namar ka kam ni bangi ni trai am kata kajing le nadu komersial dong pencanai kenya kam kenang baki beliau kun buat no. Namar bang iba bonsen hi isu ya le tangdep iki berfadong kami tenan no. Namar kum menakani bangon pej ka film kini ka film langkar mo nyala ya hap ban pej ki film kan dengan kermen pej ba kani ngad haka skip ngatrai pin kam silai kam le ha hi mo Ngila persang ni kata. Wah. Aku sih sultanat bam tasi badeng rumah. Pedang ini yang mutahi kong akam dia ketika jumpa nujing i ketika jing tristom ke kam najong teri hok akam berkata ke jing kesawan ni kibri kesawan ni nanti je pila dah pila hok no akam kata ke jori ke jo jing mudi ngan orang kum hi je kam tahi ngi kemen ba najing support ro ikur ni bedan ni kemen lang hi dan lang hi te kumbalang musya te kumde tak kata jat bang jat terang kenunu ke kam dah hok kono ru de bang ong kawai kalong de kumne kan ya pi penjanai ka kam pi penjanai di nak kata long ndai le bangin sengau sarong kajing sarong ngin bu sadian ngin wara siwai kata kajing de kono kam ke bangi ngile di bele janaki bangi kentu mo iki produk senam jong barok long ba haba kani ka perthai kerdu kam kerdu jam ta mo balingi ong don kam don jam haba ngang ni ha jalala jong am ngai ka pisah sudah di andrei babun pedel ada pimut ban pen ban keren la siwa ka ben pi ke siwa ka jing ben di haba ben ngan ong ipi haba pi ben tinging perkat ong mapila stat Kinda la start te kunungin dang ajeng mut syu haba pila siwa ka ben di andrei piwan da kalti ka badai nong bali manogum skotho ban keren Radok prasnam ni soto be bani keren. Teh hendai long rada syuah ka ben bade teh hadir kumun usawan ngin ya keren ska ipan mo. Namar ba kum projek rakong lojong teh ngamut ngi kwa ibani kan tiu. Long kajing ya le janai ha ginu ki kam barokot long kawan ra kibriu ya kajing sngotenat kibriu mo. Namar balai la dangi trei subuk menta ngang trei kene kam sujan. Ti ting kibriu klip hibiang kamai. Abayal dia ngabiang ngabiang. Kabiang. Dia mentah kemut long habang ni tray kono long kajing advertasi long ka kasulong tang kajing advertisement kut ngobha. Hendrei ka pangsan ni kalong be sisin bangil ali janai ya kikam kijam ngikermen bi bakan ya. Tang katahi. Dia kajing penjanai jungi ya kakam hi berobor ngikermen be kibriu kikwa ban ui kikwa ban pej kikwa ban tip lada kikwa ban buat rumo kikwa ban follow ru kata kemut tadi kemon jung kibriu. Dia ban ong balik penbor ini no ten mlak re. Hendrei
mental dan ngingis ngutuk ban kentiu produk prasnam ngan ong ipi wadak kai pateng katrai kakta berubur ni perkat nang ujung lojong namar dengi perkat ujung lojong dia kata kamu kawan king kata ka kajing ya i kajing ya jan mental dan ngi ngis ngutuk nala dia long bangidon kam ya itai di kemut ngang alet sai itai mo dia hendrai lada itai ru ngang la irap i kemut iru irap kelayangan